Sitholeke nezinye indaba ezimnandi zokuthi ke senihlomuliswe ngokunikezelwa imvumo ngokusemthethweni lokuthi accreditation yokuhlinzeka ngeBLS. Uzositshela ukuthi yini iBLS, awusithi fahla ukuthi ke yini le BLS and le mvumo ninikwe ubani, ngoba njengoba nami ngizofunda la ngifuna ukwazi ukuthi ni accredit ubani. Okay. iBLS akungiqale ngisho yona iBasic Life Support, umele uBasic Life Support. Ayi yiyo ke lengathi ngizoyithatha. Naye iyayifuna ne-maths. Cha le ayifuni. Yes. Uzani bafowethu, uzani. Le Basic Life Support akusiyona balaleli noza kwethu le okwakuyi short course yokuthi ukwazi ukungena uthola umsebenzi kaEMS kudala. Le BLS engikhuluma ngayo yile accreditwe, kusho ukuthi kunenhlangano ezinze eMelika. Ise-America. Ilokhunjane lenhlangano ehlale yenza nithi research yini unhlolovo. Yes. Kusho ukuthi bahlale ba-check ukuthi yini ebanga kakhulu ukuthi abantu babe nama heart attack, babe ne stroke. Yes. So ke every now and again bayakhipha ukuthi okay sesenza inhlolovo sathola ukuthi nazi izinto ezidala lokhu. And into engasiza ukuthi usizo lube seduzane ukuze umuntu angasilahlekeli. So kwase kuyabonakala ukuthi lento idingakala kuwo wonke umuntu ongumsebenzi wezempilo. Hayi ukuthi ufuna kube yiparamedic kuphela. Udokotela, iradiographer, iphysiotherapist, unesi, umuntu nje wonke osebenza eminyangweni wezempilo, whether uyimele noma usebenza abantu abasebenza eminyangweni kodwa abangasiwa ama-health professionals, nabo ikhona i-training yabo ekhona. Kodwa le isafocus kulento esibiza ngo-Ideal Clinic. Kusho ukuthi singathi uhulumeni kazwelonke kodwa eminyangweni wezempilo le uyenze waba umgomo ukuthi ngaphezulu kokuba isibukiwe infrastructure yala itholakala khona impilo, ngizothi emtholampilo bangilalele kahle abalalela, ngisho umtholampilo ngoba ngisho iclinic, ngisho mina endaweni nje la kutholakala khona impilo, whether isesibhedlela, whether kukhona eambulensini noma usalinde kwi-X-ray department usuzongena uthatha isithombe sakho, kuyenzeka ukuthi ukholapsele khona lapho. Uma ngabe umuntu mhlambe ozokuthatha leso sithombe engenayo le BLS, govele khona lesizulu esithi kuthomba ukhiya, ngithini yasazi ukuthomba ukhiya, angazi manje ukuthi nanga umuntu usewile le angazi ukuthi kufanele ngenze njani. So kuwumgomo ukuthi abantu bonke abangama-health professionals fanele bayenze le khona.